Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Langhin constituency Jaipong Adarso Higher Secondary School Asai Hemalong Karbi Lo Charlie Asong pen Chingki Chingwai pon along akimi abang phu abang phiatum pen tami mesen pen alangli tumaphan kedeng asai dengpo. Karbi Lo Charlie Asong ahok chingrum vek puma. La swalong madu asong sitami political background pen che ovek puma. Jongsi che ovek populote mesen alamlo. Laki ilitum thorom party aphan matha damdera ilitum ning isi dovek nang chipu matha pulote khai akisungta jokwek po. Lason le claim matha pon pulote kes e aphan phur kimolong ser alang pen amen chibilong po. Lasi ajal asonle claim ponji sita chingrum pensi pachun pon unji. Ilitum chethak jam claim dam jam pulote kemang ateng tame apranganat ledam un ideji. Sonsi pai pai chiklo ni pai ke thom ningkan srihinira inkoirapli asenkana parman Langhin constituency ke parlo Jaipong Adarsa Higher Secondary School Asai Hemalong Karbi Lo Charlie Asong Jaipong Arua tumpen pater piponsi akimi new body form pontanglo. La swalong maipu aman pen akehai prasanto terang kongchunbang songja ingti alangli tumaphan arpu pekponlo. Labang so puthak ma sapso chethandam sinang Karbi Lo Charlie Asong puke khai amoy arbung amahang kapethekpon lake 1959 aningkansi kes e sengponlo. La so tingpen langdamlo pulote pining anke 2024 an nang plengtanglo. La sonsi wang bomsi non pining anke ningkan trok keprapo arta nang choktanglo. Bonta isi ning dukabangke kes e chingrum thekthedat ke rara tumpen chethan ponsailo. Sonsi ilitum abatai batai jaime kedeng pontami dolo. Bonta aphi radakar I papleng pipon peret ke kopi koson. Athima central government Lapen state government atuma phanle kes e kachingrum nangji aputhak karjudam nangji mate permission ke hangdam nangji kali. Ilitum Karbi arideng sidolo bonta chingrumji sungkrung ason pina. Karbi arat akimangke non puar nianta papleng pon thek thedat aphudaksi Karbi solangdo aradapan isi inghun kibin ason bensi paman ponrong asonlo. Ate laso kachingrum chi pualong komat niatum pupo netum helo ahok pet keklematum lasi netum alamsi arjunangji. Lasonsi aporabang dambom asonsi thekdamlong. Karbi arat ke hokdam ke Karbi Lo Charlie Asong helo khai atethe lapen khai amoy arbung pu hokponlo. Bonta apor ke nang inghong he non ilitum rat akar I isivet lake hemprek kangthim aparman lapen kes e iklaivet irowet kedochia phansi kes e chingrum nang popusi rat akimang anutin abang putin tami asyang tong chibi ponlo. Adun tu ajaime kes e Jaipong Adarsa High Secondary School along Kibipon Jaipong kes e Sabrans Committee atumpen chingki chingwai ponsi arpu kimitame pekpon. La solong kachetong dun kes e Central Committee Bokolia Mate Volong Komaji District Committee Center Branch Committee Langhin Branch Committee Lapen Hawar Kehat Branch Committee atumpen RD Pidunsi Kewang Chilang Arni ilitum Karbi akai kidukisung aputhak ke jokpo nang jiaphan chingki chethanpo. Lapen labang so ajaime kireng pon along non owe kimi mate non kithurmi owe kimi ariso ejang araki kecho hor kijun biri ke mong lapen duma sikhar kecho aphai kebat pik aputhak tami prabjin pen sai deng ponang popusi chingki chingwai ponsi mesen pen mai pajutpo. Dong mukak pen ren sing killing report Karbi Anglong News Channel. Ini nitum KSA Jaipong Branch Committee pen arpu kacela ramai padopono da KSA Adarso Higher Secondary School long temai tum kedam tang ningkan ke thombak do da arpu kini cela le la pen prang ki claim tang tuman da me tumala ju district committee long kami dam no sojok da branch long bang ke arpu kacela nang ja por bang le la sipin nitum da in samjin pen labangso bodi ekimi bang par japon lo ye tum labangso ka par japon lo mai pu bang tum prosanto singar fan pilo lapen komjun bang songjain pi fan pilo lapen tiongdung da bang tikep sose amuni da office bearers members tum an do da asin itum pinidak
Ceparai pon je nitum da KSA tum ke isi khe amor bung pinak lo posi nitum da KSA tum kar de khe ki sung long ge nitum kai ke tame arja pon 5G pusi nitum da ceparai pon la pen ke bang jilang ar ni da jai pong hawar pen da ke bok terai along arong dam se tum toklang ahin tame cherok tok amai bang mate education awareness as tame tum padopon po la solong nitum education pen puchot kale tum social awareness no social anti social la pen tum isi la da kalom tame asap su birta long bang ke je tum arta kawe pen sumar tum bong mumar pinso sumar tum tame kupine araki kecho hai hui tame do opusi birta long pon si lahai hui phan ni tum kache song ponji phan lahai ke pavir ponji phan la pen tok lang hin pachiung ponji phan tame pin tum labang somai long bang ke kiripon deng pon no tum Towar kasimar kasai oyajok muniratum chehelat abang awe pinta towar ruhu. Lakha inkoi rapho nilip constituency ke parlo jophang rengma pen ki hang rengma borphukan maidam an kacheleng atowar munit herat lipin pen towar hengnu thai. Nilip arlota ke ongdung adim towar me lang pendanglok loka charli ahem hithi ahem primary ahem heihui kachingthur ahin pinang anan ke wan pilo. Bonta isi kamang humimi abangke dak nilip constituency kachari atum tong ke chokchema mate MLA atum lapen team karbi anglong kecha atum tong kapin khat ponsi development ke claim athai kawi ongtong munit kachelengle adim towar kasimar tamrong ma pusik ke ongdung arwara tumke jethan ponrinti Pinpur dame Koilamati mission tin alipen ha Lokhiram arong upper digrum phangcherop khanari karbi lapen rengma arong ke munit do Seta halapu to work me cheleng dun long lipinla. Lapen hapu nilip development block pendanglok ha borpung tarapung an lerok to work away munit ke sokyun e chepon un e peja e pensi chepon nang. Lapen ke ong tungatum ki tinang ta dopiglo. To work away dolong kawi ajokpusi rong arat ki sungalam chethan ringti. Bonta isi kamang humime bangke jongphang arong pen haki hang rengma borpukan maidam an kacheleng chiaphan kro atangka kapana hoki munit inuta dobang awe rong edonat puta kawi adimle kopia phansi towar kasemar ma pusik ke ongdung arwaratum chethan ringti lasi angton pen nanglitum lang poniktha ko ana hokma nilip constituency along Nilip Chukiala Pen R1 Tiron Report Karbi Anglong News Channel. Umrangso Semen Penalong Ahir Intang Rakka Chingkon. Di Mahasau District Arlo Umrangso Police Station Angkang Kiparlo Umrangso Semen Penalong Ahir Intang Rakka Chingkoy. Bangso umrangso semen planalong ongdung arwaratum kamchong dat boy apor hut men kreng ari kirak perajok ajahagatum arengahu sonanglo bangso kachingkoyalong bang phophan hojai ham hospital along silang ponbomlo arengahu kiso abang phuatuma men Rohim Ali Mutawel Ali Hamzuddin Jamal Khan Lapen Absar Azamatum Nonamat hojai ham hospital along silang ponbomlo pusi birta nang pali Khiruni Pen Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel. जमल खान रोंगिया बक्सा जिला नहीं ऐसे ही आपका किरण से माल शिफ्ट कर रहा था तो अपना आप गिर गया हाँ 4 आदमी क्या हाँ इसको लेकर 5 आदमी नहीं मरा नहीं है कोई सबको चोट मिला है चोट मिला सिर्फ लेबर बहुत है 1500 होगा किरण का अंदर तो सिर्फ 2 ही रहेगा ऑपरेटर या हेल्पर
हाँ कोई काम में बिजी है ना इसलिए अपना गिर गया किसी का पता भी नहीं चला কাম কৰি থাকিলোঁ কাম কৰি থাকোঁতে ভাঙি গ'ল ভাঙি থাকোঁতে কিছুমান পলাল কিছুমান পলাব হা আমাৰ জেগাটো নাই ইয়াৰ জেগাৰ নামটো মই নাজানো 3-4 দিনেই হ'ল আহা মোৰ ঘৰ তামোলপুৰ তলত কাম কৰা আছিলে আমাৰ কমচে কম 10জনমান মানুহ আছিলে আমাৰ টিমটোৰ তলত যেতিয়া ক্ৰেন কৰিছে কাম কৰিছে 10জনমান আছিলে এতিয়ালৈকে গমেই নাপাওঁ এজনক লৈ পিনে আহিলোঁ আৰু 3জনক উঠাই দিলোঁ গাড়ীত এতিয়া কোনে কি হ'ল ক'বই নোৱাৰোঁ টোটেল ইনজৰ্ড কিমানজন হৈছে এতিয়া শুনিতো আছোঁ 6জনমান বুলি কৈ আছে মানুহে কিন্তু দেখা নাই মই 4জনেই দেখিলোঁ কোম্পানী মানুহ আহিছে নে নাই ইনচাৰ্জ কিবা এতিয়ালৈকে দেখাই নাই দেখোন কোম্পানী কিমান টাইমত হৈছে এইটো লগভগ 6টা 6:30 এনেকুৱা টাইমত হৈছে এতিয়া মানে 2 ঘণ্টামান হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কোম্পানী মানুহ অহা নাই এতিয়ালৈকে দেখাই নাই এটাও অহা নাই কোম্পানীৰ পৰা গাড়ী বা কিবা প্ৰভাইড কৰিছিলে না গাড়ী দিছে মই তামোলপুৰ कमलपुर ঠিক আছে क्या नाम है हमजुद्दीन क्या नाम हमजुद्दीन हमजुद्दीन घर कहाँ में बिहार बिहार वहाँ में क्या डालमिया का प्लान में काम कर रहा था जी क्रेन भांग के गिर गया आप लोग जी कितना आदमी जख्म हुआ ये मुझे नहीं पता आप खुद जख्म हुआ है जी मुझको देखो और कितना आदमी देखने में और कितना आदमी जख्म हुआ है मालूम है क्या कुछ कितना आदमी गिरा था क्रेन खुद के हमें नहीं पता भैया अच्छा अभी यहाँ में 4 आदमी रहते हैं ना देखो कहाँ पे नहीं मिली। Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me